Ndabasuje mwese bahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Mbanje kubashimira ko mukomeje kudushyigikira mu buryo butandukanye. Ndashimira cyane abantu bamaze gukora subscribe. Ndashimira kandi abantu mwese mukurikira ibiganiro byacu, harimo n'abatariyandikisha cyangwa se abatarakora subscribe kuri channel yacu. Bashishikariza kubikora. Nshimira n'abibuka gusangiza abandi ibiganiro byacu mu buryo butandukanye. Mwese muri ab'agaciro kuri twe. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Sadio Mane, Aisha Tamba, ayo ni amazina uraza kumva agaruka cyane mu kiganiro cyacu. Sadio Mane ni rutahizamu w'umunyasenegal ukinira ikipe yo muri Arabia Saudite yitwa Al Nassr. Yanyuze kandi mu makipe akomeye ku mugabane w'Uburayi. Aho yamenyekanye cyane ni muri Liverpool yo mu Bwongereza, aho yavuye yerekeza muri Bayern Munich yo mu Budage. Nkuko twabivuze, kuri ubu akaba akinira ikipe ya Al Nassr yo muri Arabia Saudite, aho akinana na rurangiranwa mu mupira w'amaguru ku rwego rw'isi Cristiano Ronaldo. Sadio Mane wahoze ari umusore kuri ubu wamaze kwinjira mu rwego rw'abagabo, atari ukubera ko atari asanzwe ari umugabo, ahubwo kubera ko yamaze kubona urubavu rwe mu minsi ibiri ishize tariki ya 7 z'ukwa mbere 2023 nibwo yatunguranye akora ubukwe. Ni ibintu bitari byitezwe, dore ko ntawe akekaga ko yaba afite umukunzi, akaba umukobwa ukiri muto w'imyaka 19. Uwo mwari wahogoje umutima w'uyu musore yitwa Aisha Tamba. Aisha Tamba ni umukobwa w'ubwiza buhebuje, ndetse hari n'ibinyamakuru byahise bimushyira mu bagore 10 beza kuri uyu mugabane wacu wa Afurika. Ni umwana w'umunyasenegalekazi ukomoka mu gace kitwa Casamance. Aka ni agace gaturanye neza n'agace uyu mukinnyi Sadio Mane akomokamo. Ako gace kakaba kitwa Bambale. Aisha Tamba avuka kuri se uzobereye ibintu byo gushushanya imbata z'amazu ndetse n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye. Mu ndimi z'amahanga aba bantu bitwa aba architect. Ikiza kurushaho nuko yaba Sadio Mane yaba n'umugore we bose bavuga ururimi rumwe, ari rwo rwitwa Mandingo. Uru rukaba ari ururimi rukoreshwa muri Afurika y'Iburengerazuba. Uyu mukobwa witwa Aisha Tamba, umuntu avuze ko yavumbutse nk'ikivejuru ntiyaba akabije. Impamvu nta yindi nuko nta muntu wigeze na rimwe amenya ko yaba akundana n'uyu mukinnyi. Usibye n'ibyo kandi ntabwo yari asanzwe azwi nk'icyamamare. Ubundi uyu mukinnyi yagiye avugwa mu rukundo n'abakobwa benshi bagiye batandukanye, gusa bose byarangiraga uyu mukinnyi abihakanye. Yavuzwe mu rukundo n'umukobwa witwa Lady Melissa. Uyu mukobwa akaba ari umunyamakuru ukunze kugaruka ku makuru atandukanye y'imikino, cyane cyane aya muri Premier League mu Bwongereza. Aba bombi bakunze kujya basohokana, bigatuma abantu bakeka ko baba bakundana, ariko ba nyirabyo nta n'umwe wigeze abyemeza. Undi mukobwa wigeze kuvugwa mu rukundo n'uyu munyasenegal ni umukobwa w'umunyarwandakazi witwa Kate Bashabe cyangwa se Kate Bashabe. Mu myaka 3 ishize nibwo ibihuha byinshi byagiye bivuga ko aba bombi baba bari mu rukundo. Uyu mukobwa ufite inzu y'imideli yambika ibyamamare yitwa Kabash House yakunze kujya ajya hanze cyane cyane mu bihugu bya Amerika ndetse no mu Bwongereza, aho uyu mukinnyi yakinaga icyo gihe. Ibi byatumaga ahura n'ibyamamare bitandukanye. Ibi bihuha by'uko Kate Bashabe yaba akundana na Sadio Mane byatijwe umurindi n'uyu mukobwa nyuma yaho yari yapostinze ku rubuga rwa Instagram amafoto agaragara ari kumwe na Sadio Mane bifotozanyije mu rwambariro rw'ikipe ya Liverpool kuri stade ya Anfield mu Bwongereza. Gusa ayo mafoto uyu mukobwa yahise ayasiba ku rubuga rwe rwa Instagram. Noneho byaje guhumira ku mirari ubwo Sadio Mane yagaragazaga ko yumva indirimbo y'umunyarwanda Meddy yitwa Slowly. Icyo gihe abantu batangiye kuvuga ko impamvu yumva indirimbo nyarwanda ya Meddy ari ukubera ko atereta Kate Bashabe. Gusa uyu mukinnyi Sadio Mane ubwo yari ari gukora ikiganiro mu buryo bwa live kuri Instagram yasobanuye ko adakundana na Kate Bashabe nubwo abantu batabyemeraga. Ntawe uzi niba barakundanaga cyangwa se niba bari inshuti gusa bisanzwe, ariko ibyo bihuha byaravuzwe cyane. Byageze naho abantu batekereza ko uyu mukinnyi azarongora uyu mukobwa, ariko nk'uko mubibona birangiye bitabaye, ahubwo yirongoreye umwana muto w'iwabo witwa Aisha Tamba. Nubwo Sadio Mane yavugwaga muri izo nkundo zose, amakuru ahari avuga ko we na Aisha Tamba bamenyanye kuva kera ubwo uyu mukobwa yari akiri mu myaka y'ubwangavu. Bikaba bivugwa ko uyu mukinnyi yaba yaranarihiye amashuri uyu mukobwa.
Amakuru avuga ko we na Sadio Mane bazanye kuva kera cyane mbere yuko batangiye no gukundana kuva akiri mu myaka y'ubwangavu, ndetse uyu mukinnyi yamurihiye amashuri. Uyu mukobwa amakuru avuga ko kuri ubu ngubu akiri ku ishuri aho yiga mu mwaka wa nyuma ku kigo cyigenga kiri mu gace kitwa Mbaho, aho akaba ari muri Senegal. Uyu mukobwa wuje ubwiza ahantu hose, cyane akaba afite amaso manini meza, umuntu ntiyatinya kumushyira mu bakobwa beza kuri uyu mugabane wacu wa Afurika. Bivugwa ko Aisha atamba nawe adakunda gushyira ubuzima bwe bwite ku karubanda, ku buryo kumenya amakuru ye bigoranye. Ni umukobwa witonda, utuje, udasamara, mbese atandukanye n'abakobwa benshi bo mu gihe cye. Aisha atamba akaba ari umwisilamu wakamiritse neza ibyerekeranye na Korowani, dore ko n'umugabo we nawe ari umwisilamu. Ibyo byose birashoboka ko ari byo Sadio Mane yagendeyeho mu guhitamo uyu mukobwa, ko ari we umubera umugore igihe cyose, akareka abandi bakobwa bose bari baziranye byashobokaga ko nabo bavamo abagore be. Ubukwe bwa Sadio Mane n'umukunzi we bwabereye ahantu hitwa Afrimax muri Dakar muri Senegal ku cyumweru tariki ya 7 Mutarama 2024. Nyuma y'ubukwe bwabo abantu bakaba baratunguwe cyane abantu bo ku mbuga nkoranyambaga. Sadio Mane w'imyaka 31 ni umwe mu bakinnyi b'Abanyafurika bakomeye, dore ko amaze kuba umukinnyi mwiza kuri uyu mugabane inshuro ebyiri zose, ariko akagira umwihariko wo kugira ubuzima bwihariye butajya mu itangazamakuru. Kuri ubu ngubu Mane ari kumwe n'ikipe y'igihugu ya Senegal, aho ari kwitegura igikombe cya Afurika kizabera muri Cote d'Ivoire kuva tariki ya 13 Mutarama kugeza ku ya 11 Gashyantare 2024. Naha dusoreje ikiganiro cyacu, nongeye kubashimira ko muba mwigomye umwanya wanyu mugatega amatwi ibiganiro byacu. Muraba agaciro gakomeye kuri twebwe. Nibutsa abatarakora subscribe kuyikora kugira ngo hatagira ikiganiro na kimwe kibacika. Twe tubagezaho amakuru yizewe azira ibihuha, ndetse n'inkuru zizewe zicukumbuye ziganisha ku ngingo kandi zitarambirana. Mwakoze cyane. Iyi ni channel ibigezweho updates. Naho utaha.